India Mingi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Keway ke bapi yang katakan jing keli je pibe kalau ngan bo ya kah kene ka nong rip. Nang ini laga jela jungi. Ni la ya raise jeki issue yang ka ichi. Ban bo ya ten khasi. Ka ha Delhi ru long sarkar ko Congress. Ha Meghalaya ru usul long sarkar Congress Henry New York. De ha yi kun pe ka ichi ru. Kadai ka khoi ni sumpu ya kadai kam bajuak. But ni hi ba ka BJP ka follow hadu menta ka vote hi ya ka policy chung ka Congress bandam ai ya kini ki tribal languages. Ki ba divan na ki ba dawa ban cha ka thu ba ka ich. Pi ka wi ka long ba ha ka India jungi. Ni ban sumpu ya kadai ka habangi dawa ku bi kini ki ben bo ya ka tin khasi ya ka ich kini kamu katahu ya pluralism. Hingga Congress Party ka follow kelane ka vote ya kata ka bangila banong kau ingat ya pluralism hindi ka pluralism juga kalau very limited. Kalau ka perit ka pakim ha. Hindi pinalo pa ka ka India ka jongi ya ka pluralism. Dan kita ka jinglong kata ka ri India ka jongi ba shong ka ba pun jat benre benar ka jong culture ka jong ka ktin. Yang orang ke India ke jongi ke future hi jong pluralism ka don ha ka regional political parties. Lada kimtam ki regional political parties kamdan pluralism. Kamtam hawe dei bar ke ethnic nationalism, ethnic this regionalism, ethnic identity. Ka ban pinnya khen hi ba pinnya board hi tang kata ka sarkar ka ba dan ka party ka ba don ka bala unthal sarkar ha Delhi. Nila yu I ba kamdan ka respect pluralism. Dengan orang ini kau kalau kau bah ni maintain basic position, kau bah ni yang follow ini, ya ka demand yang ni ka ban bo yang kil jongi yang itu. Tapi lah bah pidon ki party, hage jelah hage jongi, kiba ya yang tu ko policy, ban I kau kimlele dah kami bisa include ka khasi ya ke itu dulu. Nabar bagi ki welcome ya ke ni ka ya bangila bandong ya kini dominant language. Kebab wat ban penan kam ya hang ni ban impose hang ni kiki welcome. De hakum betu ke position lada pi aila de kum gitu ki political party ki ba pediang wat ya kata ke imposition of the dominant language haga state ki jongi. De se ai kata ka lawe jong ka jingdawa ban pendung ya tin khasi ki jong ya haga itshiri. Kawai kita bangila penong ban ai example kata anda giwi runong PM agbede hi bat ki ethnic issues ngalapai ngalapuli ya kini ki issue ke India ke jongi kya kini hi kimat dei ki regional political parties ki bala ban pursue but ya kata ka Haji Isha ka India ke jongi pin pila ban disagree with me Henry ke ka bangi yo hi ka long ba ke history. The pluralism in India is best preserved when there is no party which is so dominant. Pi ka ke democracy. Pi de pilaban sung tho. Ba ke democracy kamut ba pi syukut tangga jet nomik pat. Pi ka long da pi ngai kum kata ke democracy kalong once in 5 years and it ends there. Hendak ke demokrasi, ke substantive demokrasi, nak kita real demokrasi, hidup kami kata ke engagement with the authority, with the government throughout. Lene baru sansenan. Pihak pan ya tengku, pihak pan ya dimai, pihak pan ya tren. Di nak kata kini kecing ong ba himla ban dia dawa syabah nak parlimen. Kalau mau bakla, pihak ni kalau bersyabah nak parlimen ke parti ke dotcom. Apo parlimen ru ni don kam pipin lamba pinlap hakai India ki jogi pet untuk ka tu ka famous law mau segi an bi le bikin orang kan bukan khai ke parlimen khai ke surok pet cuma tang tu ki lightly ki an ke bak sarkar BJP ka hapan wenno khai ge dan ada kata apa ngi kran syapang ke demokrasi pidai ban pet ya ka
Kalau punya lebih pe ka naki dia kata kau kombon pe ka na baru kidia. Gimana ban supaya ba tang na kau kalian. Tinggal ngapi pe ya kan ni dia keren dia jangan ke jala ke jongi. I ko makibri kim pas pu kayak demokrasi. Thi kau ke representative demokrasi kan. Ini on the other hand pada kadang kan ni kejing ya kejing ya cimbenta pada kapasya bar cong ke legislature pada kau. Pi hang ni dari kata penlapa kan ya bagi ong baka Voice of the People Party ka kami phe ke wiki party ke long ba ini sim ya ke demokrasi holistically le kaba ngapa dong kaba biang kaba dapura kabne si yang site. Pi ko long ba ni long ni pe ya ka constitution. Ka Voice of the People Party ko mangibu ha kaning manifesto kalong ni kujimut bagin ni skembu bagin pitikna ba kani kajing long like do ban mani blai ene ka secularism ka bangi hab ban penne be dalong ka balong lareng haban yang marwairu ngin haban hi ko wi kalong ba kasakawai ke bangila barong ni kajing long kajing ke pluralism dan kata kajing don kita kibri puncak hendiang jong kaina kalian kan yam kaina kalian jong ka tin ke thli kaina kalian jong ka culture tingi na kalian jong ka BPP ni wa ba kan ni ka pluralistic nature jong ka Indian constitution kan ne kuma la free ka kuma la pelong ka Hindi ta makan sudah tengah constitution libat ha policy terkam jok sarkaru kadiban ni kata ka cinglong jong kata ka constitution but ngai ru but ni long committed ru ya ka kata ka orang baka jing ke jing pia jong gibor pedeng ke sarkar jela but ke sarkar keme kaba ila badong kata ka true federation kaba ngim pediang baka sarkar kami kalong padon bor hadu baka yu ya ki sarkar jela phi be mena ka ni ka sarkar kami lingba ki governor ki yu right ya ka hok jong ki jela ki ba pher ti ni long persai gitu phi kalong ba ka VPP kalong committed ya ki principles jong ka constitution ka no ka party kalong committed to the constitution philasung thu ngintrai bat kata ka party lene bat kita ki party ki bun ki regional parties ru India jogi ki regional political parties India ki jogi ru who are committed to the to the principles of the constitution we will work with them. It doesn't mean bakin work bat kata ki dominant party, you may work with other smaller parties also. Namar ka ultimate goal ki jogi kalong ba the basic structures, the basic principles of the Constitution of India should be maintained at all costs. Clarity on